guys, kuna po di guys, si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Karon guys, mangita mi og mangga kay hapit na manggod diri ang pista. Unsa guys, kanang namay mga bata dito, namay mga kalingawan ug magabi. Nya manang tinda-tinda ko og mangga madon lamang nay piso-piso guys. Tanaw natin guys ug unsay among makuha nga mangga dito guys. Hi guys, kami diri guys nanguha mi og mangga. Mangga guys sa babaw. Dili lang makitaan kay ngit-ngit. So ayan ako saka dito gaway. Guys, so kaya man og gamay ra makay ng sanga.
Hi guys, nakaabot na dyan bidaris bay. Diyan di guys, anong nakuhang mangga. Nakuhang mangga guys. Sus muna did na ni guys ug pangipo didto. Punuan kay maadto na laman na ako'y piso-piso. Diyan kuan mao na akong kasulis guys, imbis gisi pa ni misamot og kagisi. Diyan okay ra, salamat ko sa Ginoo kay nakuha na ko, maadto na laman ni na ako'y piso-piso guys, makapalit mig usa ka kilong bugas among panihapon. Diya, salamat sa Ginoo kay na maghihapon mi bisag krisis ron. Na gihapon mi mapangitaan og pamalit og bugas. Diya, salamat ka sa inyong pag tan-aw niya og katong wala pa naka-subscribe tabangi po kulin jud taon guys nga ka monetize na ko guys kay murag dugay-dugay na jud ko wala maka pag-vlog. Diya, manang karon murag maningkamot ko nga mag hinahinay ko bisag gagmayng video. Madyo na laman guys kay murag akong mga isuon murag sige lagi ngon nga kada adlaw lang ako ko mag-vlog kay ro monetize ko kay 800 kapin pa jud akong kuan guys murag dugay-dugay na murag abot na siguro ko og 6 months o 7 months naman siguro wa pa jud ko monetize pero sila dali ra kadto pero kay mo lagi na si upload ja ako lisod na kadto upload guys kay anak ga klase man manang tabangi po taon ko ninyo nga madaghan-daghang subscribe kay maadto na lang po makatabang sang anak ng eskwela kay tawid na baya po sa guys sa Negros kay magkuha na po sa guys mag-driving diyan dako-dako po na mo magastos anak manang kamot ko nga nakatigom og piso taon. Salamat ninyong tanan yung amping tang tanan kahalag magkadurong singot ko guys mangita at ko pamaagi luto unsa diha nakatigom lang ko og piso. Salamat ug amping tang tanan. See you next vlog. I love you all ug amping lang tanan.